Basimuke endzaweni lapho beyihlasele khona kamadima iCovid-19 emhlabeni wonke ngaleso sikhatsi. Bagibeli behla endizeni bagcoke impahla letimhlophe tekuvikela. Bagcinwa bonke emaviki lamabili endzaweni yangasese. Making that decision wasn't easy, but like I said, it was a decision we made to work with government. The negative publicity, I believe that it was a time it would pass. Lesifundza sagcekwa kakhulu ngesinqumo saso sekuhlalisa labo labekatse bavele eWuhan. Kuleminyaka lemibili leyengcile ngabe kukhona yini lokufundziwe. We had to learn using that experience. But for us as a province, we want to thank government, South African government, for giving us this opportunity. Because guess what? That opportunity made us to grow faster than some of our peers in terms of fighting COVID-19. Ramathuba usemukele sinqumo sekungedwa kwesikhathi sesimo senhlekelele eveni lonke. This extension will assist us a lot so that it can remind people that COVID-19 is still with us. Hulumende uthi kusadzingeka ukuthi asebentele tikwetinhlelo letitsite ngaphambi kwekuthi kucedwe lesimo senhlekelele kuvelonke.